Ngomong-ngomong Om Arif, Arif siapa itu? Om Arif Prasetyo kemana ini? Tukang tikung handalnya baru di angka 9. Wah, SSD Gede. Bunda SSD, Kumala, ya ampun. selamat malam Bunda. Om Binter ketikung Om Binter dipegang Bunda Kumala di angka 30.000, next bidnya di angka 40.000, baru di angka 30.000. Yakin? Tambahin teman-teman. Ya Allah. Ya Kayak gede Allah. 10. Ini gede pol loh ini, dan varnya juga lapis. Varnya lapis. Yakin? Baru di angka 30.000, next bidnya 40.000. Next bidnya 40.000. Next bidnya di angka 40.000. Om Win nggak mau ditikung lagi tak Om? Beneran Om? Cuma tinggal satu doang ini. Ya ampun, sah yakin. Yang dapat Bunda Kumala, SSD Bunda di angka 30.000 aja.